Salmos 48. Yutzilsk oplal Sion, lum yu'un Dios. Hichayal teshun Diose. Mukte kahvaltike, snuhte yayich albeyel yutzilsk oplal, talum yu'un, sok tachulvitz yu'un. Merut uhbil stoyolil tevit Sion, ha telum aitas tohol norte. Ha yutzilk inal yayay yu'un tas pamal balumilal. Ha lum yu'un temero muk ahwalile. Te diose aita palacio etik ta Jerusalén. Te diose la yak ishbat nael te ha mero anhi bale. Mele las tsops baik te muk ahwalile tike. Pahal tal yak bayik guerra telum Jerusalén. Pero kalala yilik telume, tal shivel ta yotanik, hachik ta shivel, hich hachik bael ta anel. Ashel uuninotik yuun shivel, las tsotilais baik yuun shkushul, hich bitil an siyash ayinish yal, hich bitil ik yashtal tas lokib kal, te yashin te barko etik yuun Tarsis. Lakiltikish tah sitik, tak bailum yuun Dios kuuntike. Lakiltikish tah sitik, tak bailum yuun te Dios kuuntike. Ha te kahwaltik, te spisil yashu yuune, ha nish te bitil albil kaitike. Sbahtel kinal ay yuun Dios te Jerusalén. Dios kuun kalal ayotik tayolil a te templo abuune. Yashtal takotan tek ashmuk te shkushul awotan tahtohole. Dios kuun tas pisil kinal albil yutzilak oplal. Hichnish te bitil yaskan alel skoplal te abile. Tas venta abuel ya chahpan te bila stohil ta chahpanele. Ak abuhts na hugyotan te vit Sion. Ak aviluk yuun yutzilk inal yayik te lumetik yuun Huda. Tas venta te bitil to yaschahpan wanate. Benanik tas hoyobal Sion. Ahtay beyayik te toyol tzahk sventa ilhibalk inal. Ay tas ba tes tzahkule. Ilbeyayik talek tes hoyob tzahkule, soknish te balal tzahketik, hichme yashu ya awal beyik te patil awala nichanik abuune. Hichme yashu ya awal beyik te patil awala nichanik abuune, te hich ay te Dios kuuntike. Ha toh teswaneh kuuntik, sbahtel kinal stukel. Dios yakbet bendición yuun teschul kope.